I veliki pozdrav ljudi, Matek s vama u današnjem klipu radimo sličnosti između Naruto i My Hero Akademije. Podsjetite grupu u opisu videa, krenimo na klip. Klizim kroz oblake, ja letim, mogu sve. Snaga nosi telo, dušu hrani, puni je. Borimo se, napeto je plamen, guta sve. Naruto i Midoriya kao mali su bili predmeti ismejavanja u školi. Bakugou sve više liči na Sasuke Uchihu. Obojica žele moć, Bakugou će postati ubica heroja jer želi moć. Naruto i Midoriya imaju svoje snove, a to su da postanu neko i nešto. Naruto želi postati Hokage, što mu se ostvarilo. Midoriya želi biti heroj, što mu se ostvarilo. Danas je klip, znam da je kraći. Lajkujte ga, subite na kanal da dođemo do 200 suba, a mi se vidimo. Peace!